نحیا زمار لی سال 2014 ده هات بو کنترول کرن ji balçekdarên Daeş ve bu mawê çend mehan belê di evî maweyî da çekdarên Dewleta İslamî piraniya xaniyên Kurdan û fermanberên hikûmî û kadrên partên Kurdî xirab kirin û teqandin. Got niha asewarên ewan xaniya diyar in, belê piştî zûmar hatiye rizgarkirin û xelek vegeriye ser malên xwe diyardeka nû peyda bû ku ew kesên xaniyên wan hatine teqandin niha di xaniyên çekdarên Daeş ve jiyana xwe bene ser û dibêjin em tu cara desta ji evan xaniya bernadeyin. Ez burada koştun, belki cenazeye mi derkin? Qadiya ez derke mala mi Daeş fecir kiri, ez marek Daeş de, ez çav bilmedi. O şey sen tu devz Daeş berdi. Niha şagla Daeş beyt safhaki. Şagla sa'a beyl. شغلة كري داعش نهاتي كري تشتك نبوي أفعل عردي كي عردي قرقرياي عردي ترموس قربر صدام حسين جبر كر زماج ويدري راكر أني يب عردي قرقريا داني حرد قسم كري الويدري دا شهداء عربة داد رفيق الحزب يد عربة نفتيمة هذا داري مالا مسيارة كم فخخ رجع خد بيبينا داري مالي سيارة فجر كرن مالا من اف مالا من وبراي من وبسمامي من سیاره فجر کردن دوستی زاروکن بریدار بود کچکان من عمره تقریبا 13 سال بود 2002 عمره 13 سال بود شهید بود ام جیمان حتی من فاتحه خو خلاص که پیشتی هیل که داعش هات وقتی داعش جهاتی تو منیم مال من و برای من و پسمام من همو فجر کرد دوست ماجی فجر کرد سببی بس همانو کرد بود و مسئولم اما احمد عمر اگج آکنجی نحیا زماره و جهوزا میسا رشیایه به بهانه کو او کسو کارنوی ده خدمت لشکری دانه 12 خانیین وان جبال چکدارن داعش و هادنه تقاندن زیده باری برناکل و پل نافماله لوما احمد دبیجید از بو طولوکرنه حاتیمت خانی اوی کسی و اوی خانی من تقاندی انتقامي برا از یک او گفتم از یک جمع بگا از مثلا بی خوانیمه از یک جمع ساتم خدمت خوانیه که امیر داعش و ناوی خالد و دین احمد زانه برا از بی خوانیمه ساتم خدمت خوانی خالد داعش امیر داعش با او امیر خوانیم منو مروه منو ملاطي محمي تقاندين با اجي او انتقام جيره اجي خدمت خوانیوید اتشجاج خوانیویش در ناکبون به سادان خانین کردان هاتنه تقاندن لسنور نحیا زمار جبال چکدارن داعش و بهجت و چنده کو کردن یانکو فرمانبرن حکومینه بله پشتی زمار هات یا رزگار کرن دیاردکا نی هات دی جبال وان زرارمندا و کو نها د آکنجین د خانین چکدارن داعش و کاوا عمر دنگ امریکا قضا تلعفر نحیا زمار